Pozdrav dragi prijatelji stranice Ja volim Prizren. U ovom kratkom videu objasnit ću vam kako ja gledam Titan televiziju, pošto su mi mnogi tražili da ja snimim ovaj video i da to malo bolje objasnim. Na neki način htio bih i da se zahvalim Titan televiziji, pošto je na neki način i sponzor ove naše stranice. Pa da počnemo. Znači, meni za gledanje ove IP televizije ne treba ništa, znači osim računara instaliranog Kodi programa koji se podesi. E sad, postoji više načina gledanja. Možete kupiti neki jeftiniji Android TV box i na taj način uparivanjem na internet pratiti ovu televiziju. No da ja ne dužim puno, da vas upoznam sa Kodi programom i sa samom televizijom, njenim kanalima, sekcijama, znači kanalskim i tako dalje. U stvari kompletnim sadržajem. Što se tiče znači prednosti ove televizije, po meni najveća prednost je upravo za ljude koji ne žele da plaćaju pretplatu, koji se često sele i iz tog razloga je dobro po meni plaćati ovu televiziju koja nije tako skupa, a nudi 831 kanal, što i nije skupo za toliko puno kanala, za tako kvalitetnu sliku, znači stabilnu sliku. Sada, šta je još prednost ove televizije po meni? Ko voli da gleda sportski kanal i sam se uverio da, recimo, uzimanjem određenog provajdera, na primjer IPTV Telekoma Srbije, dobijate samo arenine kanale i to je to. U Titanu je, znači, sve to objedinjeno. Znači, imate i arenine kanali, i SK kanali, i sad da ja ne nabrajam puno, u stvari sami ćete se uveriti šta sve ima od kanala, a bukvalno ima sve. Znači, niste ograničeni provajderom koji emituje samo one kanale koje zakupio. Sada, da počnemo, ovako ukratko, znači. Imate u Kodiju, znači, više načina menjanja kanala. Znači, možete ići ovako, korak, znači, gore-dole. Evo, sad sam prešao na Hrvatsku televiziju 2, mogu da se vratim opet na HRT 1, a možete pratiti i na sljedeći način, znači otvaranjem ovog prozora. Ovdje imate listing kanala i tu birate šta želite. Na primjer, hoću RTL, trenutno ide Vučija potraga, znači imate ovdje i elektronski programski vodič koji vam govori šta je u toku i koliko je odmakla ta emisija. Znači, evo, prebacivanje kanala se vrši jednim klikom. Prebacivanje samog kanala je veoma brzo, znači nema seckanja prilikom prebacivanja i po meni slika je jako kvalitetna. Imamo dosta i HD kanala, da naglasim. Sada, ajde da počnemo da vas upoznamo sa opcijama. Znači, elektronski programski vodič, trenutno ide ovaj crtač i ovdje je, znači, kratka sadržina tog crtanog filma. Možete pročitati. Sviđa vam se, gledate, ne sviđa vam se, idete dalje. Ovako. Znači, da vas ja u kratkim crtama sprovedem kroz listu kanala. Ovako, znači, najprije imamo hrvatsku sekciju. Ovo su hrvatski, znači, svi kanali. Možete vidjeti, slika je, ja mislim, korektna, tako da možete se čitati. Zatim prelazimo na kanale Bosne i Hercegovine. Ovo su svi ti kanali. Ima ih dosta, boga mi. Onda dolazimo do Srbije, znači ovo su kanali iz Srbije. Nadam se da sve ovo može da se čita.
Evo, pokušavam da budem detaljan. Ovdje imamo u ovoj sekciji znači sve Pinkove kanale. Koji naravno rade fenomenalno. Evo, prebacit ću ovo da vidite. Šta ovdje trenutno imamo? Znači, to je u toku Dani od snova film, sadržina toga filma, nego da mi nastavimo dalje. Vrlo jednostavno kao što vidite za rukovanje. Znači Pinkovi kanali su ovdje, idemo dalje. Ovdje su filmski kanali, znači imate od Filmovizije preko HBO kanala, znači vidite imate više HBO kanala. Imate Cinestar kanale, znači svi Cinestarovi kanali. Imate Science Fiction kanale, imate Cinemanija kanale, Film Klub kanale, Televizija 1000, Fox, što je jako značajno da naglasim, znači imate i Fox kanale. Ovo su Cinestarovi, znači svi, evo da ovdje počinje dokumentarni, znači tu pokriva nacionalna geografija, Animal Planet, lov i ribolov, i tako dalje, i tako dalje, History Channel. Ovako, znači to su ti kanali. Idemo dalje, znači kroz sekciju. Nailazimo na muzičku sekciju, znači ovo su kanali sa muzičkim sadržajem ovdje. Ko voli narodnjake ima DM kanal. Sve to kao što vidite radi jako kvalitetno, Balkanika. Sve to ide veoma fluidno, brzo. Dečji kanali. Evo, sportski kanali, ovdje obratite pažnju, znači. Šta sve ovdje imamo od sportskih kanala? Znači, bukvalno sve. Obratite pažnju na Sport Klub kanale, znači imamo i HD verziju Sport Klub kanala. Evo, možete vidjeti kako radi, znači. Slika je fantastična, kao što vidite. Evo, Sport Klub 1. Crveno-beli su vodili tokom utakmica u trenucima kada je izgledalo da bi crno-beli mogli doći. Znači, što se tiče Sport Klub kanala, znači imamo ih ukupno 6. Onda dolazi Arena, pa onda Sky Sport, BT Sport UK i tako dalje. Zatim imamo sekciju sa makedonskim kanalima. Imamo sekciju sa crnogorskim kanalima, Slovenija. Evo, da vidimo šta tu ima. Evo, Slovenija. Italija, sekcija sa italijanskim kanalima. Nemačkim kanalima. Sekcija sa švedskim kanalima. Britanskim kanalima. Za ljubitelje pornografskih i erotskih kanala, znači imamo i to. A ovo je ostalo sekcija, znači gdje se kanali često i menjaju. U sekciji ostalo, znači imamo i serije
strane domaće kao i filmove. Recimo ovdje ide sezona 1, prva epizoda Fortitude serije, znači pa onda imamo dalje serije i tako dalje. Ja ću samo da listam, a vi gledajte šta sve tu trenutno ima. Naravno, sadržaj se iz dana u dan dopunjuje. Tako, to bi bilo ovako u kratkim crtama. Znači, sve nisam prošao kroz celu listu, zato što bi to stvarno dugo trajalo. Mogu na brzinu ovako preći, da se uverite, znači, da toga ima baš dosta. Evo, došli smo do broja 831. Znači, ovo su filmovi, kao što vidite. Na kraju su igrani filmovi. Tako da imate stvarno veliki izbor, znači, za gledanje. To bi bilo sve od mene. Hvala na pažnji i vidimo se u nekom novom klipu.